Obapa I Nana Equia de Public or Denny Ventures Macro Junction Gladys Barney na ono so ACC Tabuya ono so Jinam Dorothy Achampo Ima Salami Susie from Pong Gloria Beacon Edamwase Samunina Mudiachi ai na mubo adwuma akosia na nchesua akosombo abrenya meche ama crunchwa name ena Viatrix Equia Jones enso ha Rachel Brefu Mavis Bema Mompi Mame Akoto Jewohene woman of faith. The Lord is indeed our victorious banner. Yaira na dede Obapa Abena Ines and so Regina Brown, Olivia Tiwa, Sarah Ponsanse Chihajia Rama Hassan, and so Ejinam Force and Dorcas, and Edamase Nanequia Kuma Isaac, Edamwase Papa, Ewie, Hannah Free, Ifwa Sutherland, Utida Pa, and so her Charity as Antoachwe, Mamia Raba France. Kendeidi, of course. Na fe Elisa Veronica. Edamwasi Papa. Edamwasi Pizarro, Classic Baba. Fusia Susana. Irene Abby. And so Ejinemu. Edamwasi Maba Manayefe. Emilia Forsen. Apia Sophia. Bema Ruth. Furua Florence. Ernestina Ba. Seclair Venture. Sandra Benson Johnson. Awapa Christy, Susie from Pong, Ifia Usuya, September 22, Yedase, Vanessa K, Kofi Cox Sasu, Edamase Papa. Se Munina Maba, Amana Efe. Ya peja sem chenchirenchi, ye guswa ye di na. Ye bay, a friend is Daniel Dambi. Na samano gentre ha enti mpanifo bebre show interest ewo asem num na mpese o summarize lawyer na itie na ye kwa homa no so ne lawyer ekodidi nkomo Daniel te say what is say ya no ama ne so kakra wa wi uti wan efe pa o ada wanya girl ya na we ti da wife papa yo moko ye mate mo pa o papa nka mo ba akoy obi an frame yo asamo a mo de beda ye no de enimu ne se enipa bi esusu se wo ye nipa bonini e ma mu tweja tu mu hyew bia obi tie lawyer nso tie summarize sa particular day no e dey ni see na me say na me ne papa ne wona na tete ne doors na me feeling ten na me kwatena me na wofo ti me na wofo ho na ma wofo se matena ha che na bitu mi a omunyi me bi hwe ni bia omo de akwa kire no ti e be a me san ko na me ne kwatena sa na one dimba wia so ba onkumi and I'm kasi you and I'm saying ba me tina me say ba me chiro statement me go face it and I'm calling down for how on your business or your bar or cement or supply cement and I'm calling or say only me no on for na on papa na chuma and ti me kwere sa because atam na wapo ma me na pon kasa atintina me tina no store ni ma me yakọ me friends e friend me say bedroom me father no wan show me and me no mo din komo sa fita small fita bi e be ma me shop no and o mo say sa akronfa be obi din ka bana akronfa be tutu hu nyoma enti that night no o man ko fie omo tete say bi am be sa ba bi wa nto hu say me dina ma me container ni mu no and I'm saying I'm shop on or my spy me the way I'm sitting
me yakɔ me kɔba no me ase ya na ma behwɛ o store hɔ no ye na be wia o na me nkyerɛ nipa kura osoma me sɛ me betete hɔ yɛ sɛ o ma ponga ni ensa me wia bi na me se pacho me ye hoho na me ni ho hwe me nya kromfo na me bag kura na sɛ me fi bibi na aba o mo pa mo ndin bag no mo bi no mo hwe na mo se akromfo aba yɛ nka no kure me nkyerɛ nipa kura osoma me na me se me ni ho hwe na me se na ma nkyerɛ na mbɛbɔ me akumi me wu kɔba me ka no kure to mo bo mi a bro no be suni pacho bo ho okay pacho to mo bo sa tam na bo be sen na bo be anumre okay pacho to mo bo mi a na afile ma emre me da ho na papa bi ba so o ma bo mi a na se mi wu a o mo nhye me o mo che kronfo a mo hye no to mo nhye to mo hye me to kasa na afide na bibia bibo na afime me pese me gym mo na me dwan ado mo chechire wana de o kasa mo nhye me no na afide o mo bo mi anu ma ye mle na afide me o ti si e be hyew no na fo pese o sole me pese me nya ho de bi enti mi sole dwan nso na ma ya na o mo suso mi mu dina ho no ntina me pre e na no mo de bo no o mo nsa pacho de bidua emba etutiri papai o me joint ni wiki na me da mo timi ya hwe ti papa ne ba no se na de na mo nhye no na ye chi kromfo aye hye no kasai na o mo kasi na o mo ko fa petu no ba o mo hwe gu so na me pre o mo timi hwe gu so ena o mo ko fa ahoma ba na o mo chichire me to ho no o mo chichire me to no mo hwe petu o he nipa na mo dodo be sen pacho no mo na 5 ememu wa 5 oba bi anim na oba bi ne ka ho na daga ti ni sama me kura ye edwuma bi ho no ye si papa da fubu ye si ni dan ho no one ne konzuma na wu no wan ka nkire ni se ka che ho so no ni mi de bia o ka se ma me minimu acha ebubo ma mi ni mo mu ewo sa ho no ma mi bo sikani bi din ewo ho no alaji bi ho no ma mu pisa mi se minimal alaji na mi se ana mi se alaji mi o yale na yale be na o yale ena mi se ni o yale ni ha ma me ni se wonimu acha no ka mo mu bro ne ho bawa mbu ba ogina ho odona mi ka che se o ma mi ka ona na eto da ebia kan fa nsu amble ya una di nsu ble ya me una bi ko super ma ame ye edwuma tu su ni me ma mi su ni mi ena o mugu so ena mo hwe o mo tichire mi to na mo hwe peto no gu so enti papa bi ka se o mo njana o mo fa mi ko police station ena ba ko si de bi ti papa ni pa jona no pa mantis no da tu bia ne pa Manchester no pacho boys ni penina mi ha de shop ni ani diana o pa Manchester sata no de petrol na gu so pacha ina jare start ti ba sa no no mu ye den e ba sa o mo patu mu ana o mo ba ko ni pacho so mo nja na ntu yi Manchester na na ka se radin fami boni amani na amini on fanche cause no se sa tam ne die me kan ni pa mo bio ana mo o pa Manchester ni tu mu ana no de bi na ma si a chichire mi ni ma ho din bi atimi ba mitimi sole na ahomani na ani jani na akoto nwurem ena jani dumu ye umunu mu ye jare dum ye ba sa tam na hyew ashim awron bibia enti ya behu ya de wakoto hospital o papa ati e de ne si ya ama still a huntowi
Omdo call hospital no busa say who omo ye usana. Now say I. Police case and omuko na omunina adwane afi omunyoma adwane afi shop so mati say ma wuna ma asemna a case and omusi say omukase na so na adwane fi shop nti papa na obeka so omunhye no one day what that area was in fi ni ye number etiho or ye block factory one day Bantima and Cobia, joining them with mistress on never cast or one shilling. 80 police for do go area on our point here and I say, now Papa crying himself upon. Took on out say, Papa says, Papa no. But I'm a no who in it, or corn or cochain. O more a chain. Tia chain on the DMC. But with the hospital number, I say, what coaching. Obama. Wahweme or the me ba person is on the sending you or my papa na hweme na my say the sin na metie na ansa no ageme en ka say da you mate me de ma hu de sie bi what the hospital onya say acho me da 4 months ya fancy 5 months 2023 December 27th and I'm go hospital. Almost you know Brunyam. Brunya day bay. Near 27th. Sister, better Nabran Panaya na free lawyer my. Nasi akrana ma mentrance. Ni musa no kwan ofaswa. Ote sa kesi. I see. Alice, near my keneso. Aso, eti say. Sebi biya koso kama. Uye den na uti say obey. We huna mani say. Because akrani wo mo papa na wo baby. The mama say and say. Na mama bi. Na me ye free ba. Since me ne papa ntokwa na ade no. Mama ni dia oso me mu pa krokro me se be ya me nya bia nti sa mama ana papa ne timi ka kire no se wo ba na pira se me ba na pra but wa mama ne ana mama ne frɛ me fon so eti ho kire me se akwala ne se na ayo na mmom bompa ya ma akwala na baby odano na dia odano enye nti honum na me ye girigiri na me se me ba na maam ne se David unim se de ukunu ni tie na friend se be friend maam ne se David unim se de ukunu ni tie se wo ba osisi a obeja akwala no adwane nti obeka se wa bade a ene hwe wo ba nti mesra onya abetre na bibia mu a mefrɛ wa bo amane se kura mpo na emma kura mefrɛ wa bo amane na wa bo bi enti ewo ma na me mama ne mama me sika na me so mama ne be ko ha me na me ma ne sika na wa ko nti oduru ho na wa frɛ me bai na me ne na akasa na ma chi akwala yi nti eno na me de te se bisi atwa akwala yankwa hello lawyer, good afternoon. Hello, lawyer, good afternoon. Good afternoon. Yo, where the ohini ni me da se pa se ewie watie e free. Na em say e ba okogina obi sto animu anumre be se so ye ko a. Om de asama to. Hello, line yes, sorry. I reconnect here after. Yo, any osan fro na bra pa na friend foforo na. O se line ni munyi. Case said ni pani di akire no, nya sam ketwa. Sister Alice Kasa. Mami na ti me bo mama ne. Nti bibia mu anu masoma mami na o diska. Bia o mo diga, no ave o dia bra kwala. Nti e wo mo ana mami ne ye say ono obedi akire
na say ye discharge akola na obama ya de na ba ne chen say be ya me ba abehwe no ya ba ra akola na nti sa me ba hospital ho a obeja akola no na me yes nti ma me ne de chire sa de me te ya nya call na fie no ne friend say akola ye yi na ba fie ana msisa no sai na onyeska out the back hospital. One. Hello. Hello, la good afternoon. Good afternoon. Pacho said you muya kakra. Yo, me ye ba odina ne ma me de na sema beda ye se akwala ni ko gina baby ye ko anwumere basis. Boys area boys say previous day now incident bi asinto ni mu bi o ma bu na hye no na nyame adoma kra na hu nipa no ka so o mo hye no so tumi identify no ene ye che na akra commander say akra ne papa say o de asem ne kokoto akra ne hembe basa no mu charge papa na ma ni 1.2 billion akwa ne papa ji scan so a wan hwa kola ne ye se se akola no wo sei eni se ye bebu sa wo se mmeremu no anamo ba ne yebetimi atu afa kesi yo manenchawe na menchawe telefona kwa modi bibana radio ai na sam ketwa na no na devia futu no cause instant justice there. And never be see any mistake of fact and identity. And nothing that or man above that was it. Ya grace lawyer pon fan to so my Yen say a nipa be your born corner do your bonus to boa. On farm branch when someone then a caracadi and nabia. The coba here, a coba say a nipa mususu already for the crying on one. The akofaba na wadi nipa no dem nyame aboana na ewo na emremu no ye woni kwan ko a asembisi na nya asembia ni pia e fe no mezimina na se ye nsembia enke ye fi sema na nsem kakanga se bi na mra ma ho kwan se e fo bi de ye timi ko ni ku sisi nanka court mra ma ho kwan na nsembi bo ho a eye bibi de wo kan de attempted murder nipa ya bono atweja to ni mu de se ye hye de eye adwempo no se yekunu enti se wa mu a attempted murder any case a wo betini atana se wo tiesi enye de yesi ni dia enu nti na eni ho kwan se pani no kura ma ho kwan de na esen ko de ne se bro no so a obekere ya koma to no general for advice Attorney General Tunu for say Asenia by NC. Now, on to now on one hour from Mark say, Yanko CC will be our what person will come will be what Jennifer in the Banner Munana attempted murder was a Uku CC and now was CC. Janessa. And no credit to see an a tear the and pay a cafe and penny for pen. And this a mobile walk around there. Sompa Nkomo regional DOPS, regional police command, na Sompa Nkomo DOPS na omonko ye case no ho na ni pebia no wo bia no mfrano na asi enhwe na papa na di ka tuya 1.2 ama akurai papa ya ji eno no sa no sen eno de se na me kan se nkamra ma pan se ndi YCC nanke bia ya kwan se asomasi ne obentenya se na ba ko ba ko asumu na asem no ne akoni asisi so ebi obo na asumu no ko hospital wa boka bia 1000 cedis 2000 ene wo tia ma no ene asem tu wa man in pacifica ebi age 100 cedis ko to kusi apata wa no na yesisi ne tu apotro di otre na ensemo ebro first degree, second degree felony, first degree felony. Oh, yeah, then at the end of felony, who quackus say, why 1.2 or more be now will be at 1.2. No, much not the answer is 1.2.
akwara papa se oni sika wo de behwe no so wo tie sika ma na nkyerɛ sɛ criminal case de emu nkyerɛ sɛ sika na wuti aye no adekoro nti a wuti aye no mpanifo be mu a wobetimi akyerɛ na emom wo tie sika bu bi no enkum asɛm no bɔne a ɛwɔ mu no nti mpanifo be mu a ɛsɛ wo mutimi hwɛ ne nipa bi ɛde ne famra kwan so ɛde ne kɔkɔɔ te mutimi de ne kɔkɔɔ na so twɛn sɛ pata ɛde ma nipa no. That does not mean say abofra no yenhwe no emremu no say abofra no say obi a obesi o mo sewo na abra wa bre ya kaya dia wa fam pain ne stress ne za ne ma o ko ni na no court bit ni age compensation aman na emum asotwe o ho say criminal case ni de e yo no man ne enya enya won ni pa no in the Republic versus Nipa already born now. Because if you can't which I and paper born here not in free up. Because say, so go surgery, so I surgery, and soon in a sika papa na je no. You went to me and papa na je ni na no. Ya kra ni sika e de hwe no. And the papa na je sika na e kwan bi e paso e so mo de hwe akra no. E so mo de hwe. And I did Dana Koma Papa na Papa na Vagano, let a cranny Cassie Evena, Stella and Overhead. Nanya also a court no, say Wadoko in a civil claim. A copy of a bow and Sana Hona, Napumu Dane, BPR, the damage is a Germany Viano, court Viginaje at the Amano. You, lawyer, I said it or write in civil claim to kaya dia wakomu no and all right in the criminal prosecution say oye nipa na Ghana mrachre say ni so bia di obi crime free and just will be a treat you bia ba die so we just will be assault battery and all that tia Ghana mra is will be a yesa e die tia Ghana mra say nipa no emra e wo wa say any be in the criminal side na say wo no so the fact that everything was criminal side no nipa no taking the right in the civil claims that can also support or more kind of waiting agent what they are. If you have a friend there, the mobile one they are money and Sanko dogs now or Moncoy and Society then for better at the H3. You write to the Attorney General Department for advice. Okay. And the Attorney General will advise accordingly. Almost a charge in the case in a charge even including the father. Okay. Can also be charged. You. Lawyer Dasi, if you ever continue to see answer, I'm Swati. Emranimi lawyer Pong and a 10 and canon, or said the iron. A attempted murder. The assembly when you say my equal can fee. Inti wachere ya kwano abrampa na wahye coat obedi akiri fefefefefe ni akoye adwuma me pa chewo Madam Alice adre na wote se yetu esika na ma ukunu oba wan sole amedi akiri mete ye no me soro ba baby a case ni esi ye kodi na mba ya me chichi no se akwala nse no hunto ne ntu afa na tuka obi anka no ho wamfana mo bia wamfra busani bia ankase bia akwala ne obanti munhia no na mfa no kofie oda akwala yin ko atne kan sa akwala no ko abra on mask bia ya akwala kodu fia ya fra se maniskani afa akwala no ko hospital usu niska bia na nyia ba bi wo oye onu so sa ya ka die sa na akwala ne bae na mde ne ko su oba me ami ba oba not ne papa yi ho ono so ye ne yakaya die sa bon be ye nyina nti no penenyi kra hwe ma akola yi be ye akola ba na mfa no de ko school JHS eno troy eno hwe ne ma no ko SS nti afidi o SS o si bi o re sa akola no sa mi okro na sa hwe akola we no ni kapre a o se na waji 1.2 billion. Who call commander? Chechu asembe na commander ne kai. Eko cheche
na se ombe frɛ no na waba nti waba no ɔma de ato ni na ɔma hwede se scan ensan ya ɔma me bi na me fa nkɔhwɛ akola nti me kɔe no mo frɛ commander frɛ no ɛna ɔbaa no ɔkuta receipt bebree ɛna ɔse sika no ne nyinaa asa oni sika bia na me te sɛ akola ne da hospital no me te ya pa but me mansi ho ba me te sɛ wa diska ne bia ma asɔre aba hɔ nom sɛ me ba ba diska na sɛ sika ne ti na me nam na mmom ɛnyɛ sɛ akola ne ti ɛna me baaye na me sɛ akola ne baaye no sɛ nka wo ma ne sika sɛ yɛ fa akola no kɔ hospital ɛnkɔ dress no kuro na ɛnka me nsia na mmom akola ne baaye no ya frɛ wo sɛ ma ne sika ne yɛ fa akola no ɛnkɔ hospital wo so ni sika bi o hwɛ baako no ɛna san hwɛ we hwan na hwɛ baako no ɛnyɛ me na me hwɛ nti wo pa hwɛ sɛ me a me san hwɛ we ɛne ti na me nti aseɛ na me sɔre baaye no ti sesei ekro no de aka ne so eso obusu no nyine kro ho Abrampa wo na akọ commander ho ko transi na kire mu kire ai Alice o betra some call commander no na de ekosi ho asemuni o apar ne di sei ache finalist Kwame Yindu Alex Kwame Yindu ebi ne sei na me so oye azani ninti o disi aye fe na Abubakar Sadiq o change ni di me ko ko dia na mpote se your friend Alasa Abrampa osase fe ni wani so di ne bibre Abrampa mo call commander on hwe mark na de ne kosi una case udi akire mane di me dase ye call commander hono ana me ko busa akra case ho asem no ka che se akra papa se de ne hwehwe si ya no enya asem ketwa na mbabo mode nti obemasi ID for na ko ni fie na nke nyina ya hia ti be 4 days ya ntene ka ti bisa ko obi no ka kire me se ono de na nka wo ye nyame su adwuma na nkomo no me di no nyina ne se abra wo mkwache papa no ebe do police station na we ne papa akola ya we pray ne papa ba se ya chene dia omu ni sika bi no fa ga no no ankasa de enya de obetimi enye sika e dia ka akola no sika bi ani ho na commander say asem ne court asem enti court no so okọ na se we papa no ma le de oni ni gina se obesu sesi e onum su papa me da oba so ne se sika sa ne bi mu free so no ana ma mu so onum su pa commander so di su bebrebe so sere na se de ne kokota nya do benya sika hwe no okay omoto safre papa no mu nyina hia e ka kwan obefa so obehwe akwa na ma no ma le di o se agreement ne ne me wo ho a papa de ko sika ne nya de a onim commander so mu nim sika no do ma mi ba ye no ene ma ne hu se wa sika do so poete sa Wallace wanna catch us so wa Jesus sika no na papa no so ka so ajiska mpa papa na jiska ya kodu Abrampa I ho ne hia papa na jiska cause anu ni dance di papa na jiska ya agreement people omone papa na ogbo ho a oka se enhia akra enye ye no ni nyina ekura papa no ekura yi papa ai ekura na eni na sa papa no kura na Abrampa si e chi na obetumi a kire boys no sa pepe ana ma enu na na police fo no no kura ni eduma omu ye ne die na ka mo chie no nye no nsa mo kire mo ma papa ni kire boys because one na area boys ana ma me no kra na o sa ka sisi e wo ka na semi ma me na no gina ho a wo so onim no so onim ba ga ma me ne che dia ma me betima a kire me ma no onim omu ni na police fo mo buade aguso papa no mo chie no nko a emrante na sore di o madwuma ho ko nti enya de be hu o mo kire kwa o Ghana ti mi da bia na mi busa se emrane dibi na eni bia na ti ma lady papa na ne wo do mo che na ya agreement we papa no ese wo tuaka bia no eje wantua amomo wantua amom enti pipa na ya hodo be se nan o ma mi nkipu pipa no se da bi da na se nka utwitwa o se da me nyina me hwem na se me ka to me fon so de e da obeja pipa na mo ye da me ne ma me ne ba na ko eye
kɔhwɛ expenses a wɔyɛ ma ne di people we nyaza ketewa o me nkɔhwɛ si yɛkɔ na se yɛbɔ total no ne yɛbɛdi kura ne yɛbɔ na so de sika ma me ɔde bɛma no si ɔno so di aba bɛdi mu a ɔbɛgye afiri ɛyɛ ma me ne ɔno ane ba no ɔbɛgye afiri mu nti commander deɛ ɔno no yɛ na sɛ abranteɛ no so a ɔbɛsu hɔ no nkɔmɔ ne bi di yɛ no so ɔbɛsu yi sɛ si yɛbɛgye bia ne nya de a ɔbɛnya nti ɔsrɛ na sɛ papa no bɛhwɛ ne ba na ma ne de a nkɔma ɔne papa ne nhia na nkɔmɔ ɛma ne sika no ɔfa hwɛ akra ti sika no saa 1.2 no wanya mom yɛkyekyɛ mu a wode wani hu yi mahunu pipa ne nyinaa yɛkyekyɛ mu ya papa no agye odi adanse so wagye sika de wɔgye yi na anso ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛ sɛ anso ti saa na hɔ so teɛ yo me sɛ champo brɛmɔ ɛ na yɛnhwɛ deɛ yɛkorɔ na deɛ ayɛ ne deɛ ayɛ mmrasɛm nti ɛhɔ a ne baakotwa ɛkɔ na kɔɔto ka sɛ watuatu 1.0 yɛnya na ɔkɔ na obi amfa ne ho ni a na yɛba no ne asese sika na de akɔsa ne yadeɛ ai so mama me da se o say ensem say any sabi ahokyira ye wo enipa so na sa ye social programs we be ɛwɔ hɔ no a se bibi no tete ba bi a ye keka ka ne ye pe akoda sabi senko kamafo a enka anu se enu so mama ade ye ya wo so mu ye ye nyina so ye ba mu kwanya ya wo fa so ya wo kanse to me no de enu anu na sabi commander no sabi yɛmfa ehumɔbro emfa enkansen abrɛ yɛ cry a jese papa ne opɛ na wo yɛ ma no na jese wo yɛ ma no kra no entwae se ya pega asɛmi ɛsɛ sɛ yɛ ne fam na kwan so na se na wo ka no obi a wo yɛ yimfo ɔbo asɛm ne bi mu ɛsɛ yɛ tibe kyim na se ba ko sɛ emrante na ya wo modwa ɛyɛ yira yɛ bi ga ba ko bi so aso no na papa no so de ekwan mo treatment yi odi ma ne ben e ma ne ben dwane free efie ekoto amane ni mukura no e kyese papa no kyese oni timani odo e de ma akoda na ska na oje yare so no se be yehwemu a na se sare na tie pa dia e ne no wonfini nya so anhwa akoda erinti na kwan bi enam so a ono so ne ho bebe mu ama kwere ade no ho kofo be boa kura won na ye agya se so ono so e ba boa won ti fema bi hu tan e fansa akodai ache bone ye o cha koda ni nyakwa cry I just want no I see when you na so twe ni so fa me ne wo ka de me no ya adwe se se emra kwan so no ye de ne fa so na bibia eye poko na kwani nya ne fa arampa manedi se de bia ya meka no me se akra we papa se wo mo so 10 e wo mai mu manedi koma na butu koma na se ye ne ye ba ana ye ne abusuan ntasa papa ne nya obi o wa badaye ba akokora abadaye ba ku sei eni ni mu tese obia na no bia na okanse mu no go a woni ni hia bia na ne kasa ensem hunu ko wa ne firi na no mu ba maladi na dia odwena kora yi dabi ade ne besi wo wo moja akoto amane mu wodi empo maladi minnim bi sese nipa no wan ye krampa maladi ye twitwaje no ansa na kire asem bi wo wa yaka we di asem akra yi ke mu da ho papa no na ama we nyina ekoso papa ni nipa boni ni na me de me ya ne se Assemblies of God for ba eye G person mu ha akra yi maladi so mu baba beto akra yi no mu ni doctors ye hia na nka sadu bi obi o matua no e ho na aba be yi akra so de ni kosiri dini sikem maladi se nipa we enti we nipa no ya na enwuma ni dura no kwa adina da ni trim ya ye mo adwene wa wo ba abemai se le na aka so se ne maame no on se ne maame o papa no o se ne papa enti e be ka no kra kire nipa bi se wo ne bo bati ana obi hunu tia ade de ye wo anya wo de no emfa nya wo nua na papa wo bo won a wo ton blocks a wo twa blocks ton maladi enti onu ne ba ona wo se da ho bo kra lawyers mienu no onu commander se oba onu ebre bi a yom peso mu sia o de lawyers ni you say akomu be si commander mbo ai so ahead dey so what police for nyiska police station police intimi nyiska se ye maami si 2000 police ginama set na de papa no mo chechere no maladi ude me kan sia so enti se papa no commander man kwan e ma wo mutu asika wo de obi ani kwan so otimi frɛ papa ni biem ebisa no lawyer na lawyers na ika no yo enti se kodrum pani anim
na attorney general lawyers frɛ na sɛ wɔsen sɛ sɛ otua bibia sɛ deɛ ɔka no ne asere sɛ sika awe no ɛsɛ timi kɔba sɛ akra bɛdi dɛm abɛma 19 years ɛti sɛ ne maame bɛkurakura ne mu sɛ ya na ɔkɔ baabi a na ne maame ne nam wɔde di bɛda na yie ɛti papa no ɔpɛ ne ɔte yɛn nkan wɔ nwane mede mɛka no kra kyerɛ no asɛm nya deɛ yɛgye mu nnɛ ne yɛgye mu kyena ɛnkɔpem sɛ nokora bi a wɔasɛm no ɛbɛda adi ansa na sɛ Sompa Nkomo yɛbɛgye akyerɛ deɛ yɛgye adi ɛtumi nkɔba sɛ wo papa a wote wɔ hɔ wo ba sɛbi wobɛtumi agyinam sɛ yɛnhye wo ba wobɛtumi agyinam sɛ yɛmmo wo ba ɛdeɛ na sii maladi sɛ nkeate korɔmfo adeɛ na ɔsɛ yɛyɛ police station yɛde ne kɔ wode mu susu sɛ ɔyɛ na deɛ ɔba ɛkorɔ ma bo na wayɛ mmere no papa panimu sɛ mu mfa no kɔgu na monhye no na yɛkye korɔmfo a yɛhye no ɛnti asɛm wei sɛ nipa wei sɛ maladi ɛne yɛbɛtumi aka no da sɛ boɔ ho sɛ ne yɛhye wɔ bi adeɛ a ɛne ɔna ma kwa me yɛkye nipa sɛ yɛse yɛakye korɔmfoɔ na mɛma no ɔpɛpa sɛ ɔmde no bɛkɔ police station ne yɛahye deɛ a papa na gyina kyerɛ mu yɛhye no ɛfisɛ wo se sɛ yɛhye deɛ a ɛyɛ wo noa me yɛahye no nti maladi ɛntwa yie awofoɔ bi hwɛ yie mo a mowo ma maladi na motete wɔ mu na mo pampam wɔ mu abɛma 19 years maladi sɛ kɔkuratuo na ɔkɔkorɔ no ba nkɔnya mistake deɛ nti a wɔnya mistake ne sɛ wosi wo ma ne nkɔ school ɛde adwuma na wɔnya mfa ne di ɛde adwuma ɔmɛgyina wakyi mɛwiawia yankrɔfoɔ nneɛma maladi ne nyanya korɔ no ɛti akora wɔ fatu a papa nam na fatu a wɔde di bɔne ɛti ɛbɛsrɛ awofoɔ no bi sɛ wofiri sɛ wahoboa nsoe so ɔbɛhwɛ ba ɛnkɔdi ɔbaa ne nkɔnye mo ɛnkɔfa baabi a mawi ase ɛti ɔntimi kɔfa ba bɛma kama se ɛmawi ase ɛma mɛtete no maladi maame yi ma yi ɛyɛ a wɔne ne wo yi ɛkwan a nkura nsɛm ne bi akasa ɛkwan a wɔde wɔ mafa so no saa maladi na bi nim sɛ frafrafoɔ bi ɛmra de a mente ahyɛ frafrafoɔ hina wɔ kurom a ana baabi wɔn ti yɛ nka kosi bi a asɛm wɔ eti yɛto yɛ mɔmɔ kwan wɔn mɛkyerɛkyerɛ wɔn awadeɛ na asɛm yɛ tie bi na yɛnte aseɛ ɛdeɛ nti wɔn awadeɛ na slave trade yɛ no ɛnti yɛ pɛsi yɛ hunu bi na asɛm bi ba yɛ hunu sɛ deɛ esi aka asɛm nafa maladi nsɛm bi wɔ hɔ ɛtan ɛbufu sɛ ɔbaa ho tete na sɔ so ntimi no nware a ɛnu ti nkura ne nyinaa pono ma no maame sɛ nkɔne ne kuru ti serem ana ne papa yirim yɛ nan maame na aduru so sɛ ɔbɛda ne kyɛn bɛma ni dɔɔto no mu a wɔatɔ dɔɔto ma meda hɔ ɛnyɛma basa ɛnsi yɛ ho yɛ wo ɔbaa ne tɔ dɔɔto wɔdidi awia ɔso wɔ ho dɔɔto gu so sa no no abɛda maladi ti sɛ afi no ɔma a wodɛ mo da dɔɔto tribes in bebree nyɛma ɔmo yɛ no ogu ma no wagya wo mu abɔ ɛyɛ ma ne so sɛ mintimi hwɛ o ma no wagya wo ma ne so enkwasiafo okuru maladi awadeɛ ni bi enti sisan bi wɔ hɔ no a ɔmo mra no mɛkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yɛ na yɛhyia case bi se a yɛhu baabi a yɛka de afa akora yɛ sɛ maladi da bi ɛbɛsi me tirim bia na yɛ meya da bi ɛbɛsi me tirim bia na yɛ meya enipa nam saa no akɔtɔ ɛsan mu nipa nam saa no akɔtɔ amanneɛ mu akɔda yi so yɛ akora bɔ ne mpo na maladi nipa bɛɛ num anansia a mote akora yi obɛtumi agye ne ho afiri mu nsɛm baabi nyɛ polisifoɔ nsɛm yɛde kɔ na moaboa no moabu ne bia na nkɛyɛ sɛnea wotea no na patu a yɛnhye na ɛnɛ yi wadi dɛm ne kɔn ntimi ntwa wo sɛdeɛ ɔhunu so wɔtɔ saa na ne kɔn ne te ana ne nsa ha na yi deɛ ɔtimi de so adeɛ nso a ma ne deɛ ha asene nti ɔntimi ntirim nti ɔdi sɛ yɛ ne sɛ du no yɛ tete a ne nsa no so ayi mennim sɛ yɛbɛpam o sɛ yɛbɛyɛ ne dɛ yi o ma ne deɛ ahomete sɛm awofoɔ bi hwɛ yie ma ne de wowo ba te w'ani na hɛ ɔba akora si wawie SHS ana ma ne de ɔka sɛ ɔpɛ prosi a ka bibia no ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ne prosi sɛ wohɛ ne height ɛne sɛ ne ne si teɛ Daniel na ɔka bi wuzi dɛ meka kyɛ ne sɛ mɛyɛ soja ɛna ɔka kyɛ me sɛ ɔhwɛ me na sɛ meyɛ soja ama akɔfa maame ama na abɛdi bi ɔn kasi adwene bi ewuli ti mane tuwa mu sɛ ɔhwɛ me na sɛ meyɛ soja na mekɔfa maame ba ɔbɛtwa me se kan nyina aka ho bi na wama nkɔ sukuu asa akɔla bi na wunua no na na mo te ɔno so ɔyɛ ɔmo den minua ba ko no sa ɔno so ɔbɔ ni bɛyie ɛnam sɛ okohu sɛ ɔne minua ba panyini ɛyɛ bibi ɛdi akurubɔne yabia kisio ajuade o yeah ayeka Daniel
wunya ne ba penny me o starting so okay ka sama ba mtia se papa we sabi se bo beti adi ni ba the way you wicked no wa wunya wo ma me ba ne first wife ba eba wunya ge ba akoko nso papa ne ne da ewai asem me ti sana mti na obo mi nua ba ne so e benfo do ko hu wo mo no ko na ko kunu ena o de akura no so am se me fa no kosim na me ma ne on ko ka se me ma ne di beye na ma no ena me on ko ka se wona na di beye ma no me ma ne di beye na ma no eti sa unu apani na unu aketwan ko nso papa ne da no we ono so na oko school na no phone say ye na oko na dafu bi ma no ne spare phone o de ma no ena oba afie na papa esi wai o ka se no wanji obi ade mfa ye no ho ena waji obi ade on kire ni pakro ade phone ma no ena o se na danfo oba na de ma no di obo na be ma ne de ama na wo pia kwa aba wan kire ni pakro ade phone ma na obekunu ono so de dwane nti ya ne ba no bie no a owo ne nten ni third wife no so ono so atiti de sana ono so de ne ba na dwana kwatina tichima assemblies for ena omahan dama ono nkula ne etim na ba pande asole no assemblies no nkobi no nko oso no e mala e jealousy uko awale o se me ngongo mpo maledi maledi da me bisa ne se nti wo chia be mai wo he enti ba ko ba ye mienu be wa hu ne su maledi na papa no nyame anim ni entrene pass ye se ye boni pan trene no obetima bon trene ama beda se ye kasa wa wei obeti ne ka kwa mu ho nyansa biani abu se sram na wa twa srai ne himu nsuo kwasi asam ko ha me ne no ke na fe na tam na du ya me pesi ye hia no sa akwan we so no ke kan nsemu no ko fa ya ba me ko type na sanse no wa ke kan maledi receipt ayi ko fa no che maledi ubeti wa nya receipt tin say na hu ska kwa mu 50 series etu ko fa we bebebe we de ba usika ne wadibi maledi wadibi ami de ne se mra no ese si etime ti papa ni bidia me kwa me makoma beto me yem na o ka bibi Daniel acho e ka aba konfano to nyina ko sisa ko teke 228 million watia mu 150 million sisa e ka kura da ho e ka da wa o ka kire mu se ono ni ska ama e you for guarantee man social way fair e guarantee sisa o the debt ka 70 million da ho no sisa konfano to for ehun se on bechi no talk show my omla wai na yanku yanim na abrampa moma case ni mrana ya munyi film so na abrampa ko famra na yanku yanim na edno case ni mra peja na talk show na trance Daniel e pesa wo kasa kire wiase nyina se uhia justice enchi obia mwa na yempe justice mawo se sade a uhia justice na ye be surgery na at least ubenya wonsa be ma hoden fosi na watumi aye adwuma mama okwanya kasa ajo misre gana force mumboa me isami papa apu me wakwaji skadi aja me se my useless na minti mi ye adwuma bio nti odi saska na ebe ye sha 90 masay ajo Mr. Mangana so biambo amina mi say na ntimi yewe Mr. se mumpo amina ntimi operation mami na mi sanja mi na mbio papa so for atenti share so Assemblies of God nyami shiramu Assemblies for masole bani o mo de na mo wadwempa ekọ esenka mo beboa kodai na ne papa yi ne papa bronsam sasa bronsam Goliath ko yi akola idi ni kuro purchase kam every 50 cities share nsa se won ko sirim
Tiam Samu Kokofano Chona Colano no uniho. Enti enkachi. Yenina yamwa. Na yam pre attentrene. Emma Daniel. Said the lawyer Ponga Kano if you are your central of su. Akoye former complaint. Ya sa pija asemono. Na yawe bebi agana mra. Ede asemono. Ebeto. Na afe. Yakoye nim. Kesi no manchura mai. Ni ehunu bebi ede asemono. Ebeto. I Daniel akasewi abrampa. IBJ mai. Also on chiro kaye fakos be mpe ni. Fakasi ni mra na yempe jana talk show ni mra mu na. Yeni abri. Yeni abri o. She. Yeni abri asemwe. Ya once for the ha ma na fakos mi ensa bi mame. IBJ wo ko to afa ya no aba. We office na yenko yanim. Talk show na ba. Brown about talk show na na. Day. Frank Jai, moye day. Nya wasem. Make a talk show. Frank Jai juice called all of the back abroad. Call you Henaka Juiska. De be amri aji musika mo de mutimu kro ma mo mpe bra mo kwa na mo pe abrochire dwane yako. Na mo de mo kon hwan on do ntra. Lawson Herbal Center, the Virgin Doctor, 25 years in existence. Say Upe Lawson Delayman capsules. Bema meme jina prim. Ebo ejuma pa Lawson Law Care. Waje abasubodi bebre. Eye Simba African Business Excellence Awards. Ene de keke ka hunyina. Candidate namusa ya dia udro nyina no. Lawson Herbal Mesha. Ene ni nuano mekeka ye ho. Besa ya de etu yade ase baby etu ne dro to adru obenya bi 0242133577 BB Fabrics open materials apapa aton no wanyam mfaso a be o me 8,000 4,000 2,000 afi 18 cedis per yard and also obenya bi na waton akwaje mfaso bum e also for lie ko honoma after commercial bank free on 0552 799-750 Kenyan alkaline drinking water. Alkaline woni pedua mu ayade adwane anu nti bomodin se obeji bianom insist woni pedua Brema UGC Tafoni Road Aba route kwantano so koso amenso asof mame ho obema obi 0241449191 3A Herbal Center yene de sisi yade koko master no de abayem tim ebetu na free ho kra ubenya bi Colinac Dani Herbal Misty ni Apidank 0546107107 Sister Natural Spices osidi di peche ye wa ponche wo nentwie ye wo akoko ye wo fish ye wo spaghetti and noodles and afi ye wo ginger and garlic ye natural spices udidi ya bomu wo stew de meduane ye de na wanyemu ahode no so na najima bedu ya de a wontumi nsa jimi kwata adwaman krono ano de wonsa ya kanyina otu ase wonum 360 no 0241244012 Liberty Conference ye kwa ko bompai wasi we God's agenda e probosumene de to so duom nsia edam me da Jubilee Park wasi we ye washing of feet part 2 what the communion wine wow perfume we use what the beko ajumtufo ni nie Same Obimpoko minister yes a champion and I feel Kwame Jedu Eyanopa Nunsia. Oh glory, hallelujah. Joycam Roofing Company Limited so be Seflock IBL yeah transfers any wood west Obama free estimate your Sokoban Pame any police station no any DNM 0540125816 Techimai Ahensha Brigade eho any boot to Bibini Toma Plus also drop papa Oboano Biani Tomwa obetu afiri ho ya wo ya ni nyina beko 0541337810 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine ya de dona keba mishaba male vitality be ma mbe ya de na otimi dia abodwuma ma yire ni age baby e to na duro bia da 02467276 Patasi ya Ben Vegas Frey 0538250078 na yentumi emwa kama
pa ema yenko yenim. Case number 2. Paulina can or your complainants. Ashaliboche and cry one oban quadri Frank Jane on also a respondent Accra court Odenko Piao Beman had Paulina. O yerene ya jini sikani so ntimimba ena ana abejina ma no e wo do efe ya bible e Quran e bi focus ya kasa preko snap ni bodu ya pede yi snap da do no kwan samye do adaman Malaki ene di obewu Mr. Paulina peja kosoro boarding eye me Mr. Paulina eye me Mr. Paulina mikura kasa preko mikura snap sa sama be bekan eye no kre mi nitro nanano moame Oja Mr. Paulina pacha sembe nesi Master John Frank John oya travel and tour ewe odoko police quarters one okay na ka say odin mboko abroad na year beni 3 years ago abroad krubeso Australia na hode ye kwa tentente o go eden ayo better pray more 24 hours you say 48 hours if you are to you talk show ni mlo kasa bra Paulina Michelle Blam say obotuma aboa me konyi pese anya apana obotuma aboa me de me abo Australia me kura na mpa Spain no Spain de onya to Australia na Australia na odem beko no obaje 55,000 for Australia no obaje 55,000 okay for Australia na I started so yeah process on the 5,000 first so they started processing until I started 5,000 50 million 3 months time no say one nation we until I say mukanya mukoye okaje visa until mukushi sa nka hona okanya visa and I'm 5 Masai the 5,000 come. This is can I say? No, I had 10,000. And now, if you are 6 days, no, some family say, time in the years until you move on, you push this can come and I'm bob. Now, some push 4,500 at the camp. 55,000, which is 550 million. Since that time, 2 years ago, my friend be one tenant camp. Let's say usika say ni kodim 550 million. Yeah. And oje. Eh mu usika papa 2003. No, 3 years ago. And I utu ya 500 and here million man. Tika says cannot the bibi and Kenya yi. Eh, waje di free. Mame, trans why? Brat na meba. 10 minutes. Why? Na ya twaso. Tra kunyem. Mama utama so yankoyen yo meda se owo me adeshima mama me mamunyina mo aha mamunyina makwa abade ba Exodus group of companies ye na kache na yenko an ye se ye de asetena pa abagana ene wie yi me de asetena pa me de ayaresa eto baby bia wo bia wo hwe me bia na hye nso ma me se Exodus group of companies adawroma enunti na nawie me ne wadi ahyiamu yi na me ne wahia yi de enupa ho adanse apomuden na me ba bekamfo ede ama wie yi minim se wate Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules wate yenka na wini ma wonwadwuma a se dro ntafo yi
eye ne edwaman so sese baabi a obefa bia enya bible ye bie mu ani se ye brumu ye se exodus ene na utra genesis ya wo to aso no akọ wanimu ayaresa mapade ubehia exodus moringa capsules exodus dandelion capsules enu ye kabom ene ye nom entimedofo a wutie mie mepa achew wo maami bi wo fa bi wo nua bi anasa wankasa ena diabetes esichire yare etete wa mama kanfo nupa mienu infama we ne som se twetwe enu e chemical bi anim ena enu e so hwehwe mu dedi pefe se moringa yade etimi no pa diabetes yade no sanso na dandelion we de ka moringa ho na se wo fa senia wo de wasichire yare na kwa akoduro bia no medofo mehya wo bo nkom se wo yade no senia sitie bia no bebrase mepa acha yenkwa yenro na obi nom ya oduru asopiti ya ye ne test egusa ne se na ya na o sugar e call form wo se me de enro bi na me de mete se ye ka ho asem na me de mikopa bi efiri ho kono na ese sugar no enu a wo nom no medofo wanom ache ensem a me kan ne nkomo a me ni wudi me mpese obehwe me saa wada roma se wo smartphone ni bia wudi yitu table so nhunu mu ade afra kwada bi bo moringa shem ne hwe nyoma dodo a moringa ye bo dandelion hye ho hwe nyoma dodo a eye se wohunu ye enum nyina obehunu se enkomo a me die idie enye ne nkomo eye ade a wo ho dada nemum Exodus group of companies yen yede ato yen ho so se yede nupa sei ebe dwaman so no obi a esichire yare tete no ne de nipa na timi ade no ho kra high blood pressure low blood pressure dofwe entra ho ma yade yinkun de bia meka bi kire wo ene painful exit what a shock no ne ade abanyina no sa high blood pressure ne low chese de nipa ekofrede ena obehwe dan ho poster ahodo no nipa ewu no medofo ntena se ema yade bi sei ema mekum na meka no masan kan situ twetwe se edro bi a wo nom no besi ne edie ben na se edro na tinya ya ma ho ana se wada ne se edro ne customer na mamema wadro adanse ye wo ho edro yi Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules e wa danse intimatena entena se no pressure dro ne nkwada ne customer de bia wo de pressure dro a wanom a frikwame nkroma penso besi ne wo yade na sintimi ntuma enu ntina meka se mentina se na menkasa kwa na emu nso so gibre na ye nhwehwe mu ye Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules enu ho adanse ena midi edi akyerew efiri ho kono mese yade twitwiri de bi ewo mogem se wakoma na eha wo ye ya na wa ye titiri obi wo ho oda chese wo kwatampan ye de wono kra na wonte wo bono kra na wonte wa ye se titiriti wasi anansi acheme entena se ne baba ya de kese ya baba to so stroke ache wo dofo bia tutumrika hwehwe Exodus moringa capsules ne dandelion capsules na nupa mienu yi ena adane osagefo asese eje amansan sania oyade esitie bia no obi wo wa wo se media mpesa mehwa me ho yi upesa wo hwa ho yi a enuro ya mede a kire wo ya asan ye supplement de ma wo frɛ ya ye be kire wo kwan a wo be fa so a wo be fa no bomade na frɛ doctor sabrei na sabrei de ya homa ne ya ye krado se wo kan wasem nyina de kire ya ye nsoso ye be boa ma oyade asie tuo mfasika enkonkomo obi na onyi ni na obi hye na akache obeka nsem bebre akyerew obekọ na enye saa na tie nokura wo honti enam se wonso ye ohwehwemu hwei na wo ye hwehwemu abehunu sa asam America no enye nchen kura na mitwa mepa acho Fred Doctor ahomai so 0544 7033 0544 7033 anase 0537 456665 0537 456665 medafo mama mfa aduane pay enkyere we aduane eda adanse ebie bebre aduane pa eda ahodi wo mu eno an Exodus for you breakfast aduane pay ne ede supporting nupa mienu yi aduane pay ena nkwada ede anya apomuden aduane pay ena obi agyan na aduane bi dia na ekunu a sese watimi anya ahoto
Exodus for you breakfast and I'm de chira we be some said dear ben the WhatsApp package ye kura we ya na se me chira wo say emo kokko an brown rice kwenkwen and ye de moringa dandelion and afa ginger ye de dandani kama na obebusa say na say aduane de be nyenyo no da so when we said moringa ne dandelion nyina no sanya ni taste nsi ebisi kakra nti ginger kakra de chire ye be boa ma wudi a wan kasa wo betene de nti nyenyo no na emum aduane no eye kama wudi aduane pa na se wutu ya de enso so ase nti medofo otemenka se wa yare a che se ye moja broso se ye de ben na etete stroke wa bere wa bi chese na didie mu kura mpo no ene se me de bia me ka se me de betuto nnuane bia didie Exodus for you breakfast me pa cho ye kan it se koko ye kan it se Tom Brown enti wotemen kan sa no panka wodi nsuo bi si jaso no wa ho na afrem no wa kan no mu eno ano no 5 minutes pepe na sa ben aduane na wodi bia wan kasa obehunu se wo Johnson 10 tem asemu amekan we mi ame ma me na de sa dance ya ma me woni mo bi o Johnson 10 tem a wo si won tutumrika no hwehwe Exodus for you breakfast yi bi no kan se koko wo betimi de asichire kakra atum sanso so no wanum ye wode se ya am si ha idia na ne obomode apemileke kakra de atana adapampem na se wona wo kro no aduane poku trading wo bi supermarket bi a bedrum bi a obenya bi bomoden na fi wani kire mu e wo kolenak ye obenya bi wo ho sanso na Green Light Pharmacy e wo Asqua Rock Pillar Herbal KO Mystic Herbal Tenantat Herbal Shop e wo Sofo Line and Soma Herbal ye ni Asempa Pharmacy ne di animhwe se wa herbal wo mampon suta Top Amazing Herbal Otafo Methodist ase wa ye ginam Scan Pharmacy e wo bi wo Ejoso Deco Paradise ase wa ye ni Ejoso dwom ne di animhwe Arms Herbal Brepo Junction e be ma obi Pure Leaf Herbal ebuakwa waginive nkwakọ Hayside Pharmacy ubenya bi Konongo Living Home Herbal ebi ewo ho mepacha ona na boache Little George temanono Ashaman Ekus Pharmacy Accra Okanshi Drug Lane na afei Tenantat Herbal Shop bia wani betwa so bia obenya bi wo ho mankasim Jeff Herbal Shop Takra de Nimdie Pharmacy Christ is the answer na afei Ben Yak Pharmacy yenkwe ye chikakra nkokumase Oceans Chemist Race Course ebi wo ho Green Leaf Tafo 4 miles ye ne high sense de dia nimhwe Green Leaf fro na so kronom nuemu ho no ba bia to bandes pan no Lifeco buakwa Oasis Plaza Lifeco kro na atano so ye ben multi credit wholesale so upe no dodo atu no nurse sunwane Green Light Pharmacy ubenya bi Dr. Clement so be ma obi e wo brekum me pa cha fa ho man ni etwa to na Exodus fa ho bebo ya busua no na pentem na de wo ho Fred Doctor se e wa ho 0544 447033 0544 447033 anase 0537456665 0537456665 pepa show ene ukwadwa manso a hwehwe Exodus for you breakfast yi bi fa kofie akwada awa won e free 6 months eko hyase ka bi man akwada a wontimi didie akwala ni nyini na ankasa kora aka akire moringa wowei esakwohyeoko enti ene mremu entrance nkototo konkom aduane e ma ne nkonko ha obabi bedi aduane pa na di aba ha wani so nhwe ni pi nya se beto abro so me pa acha wo nkwa na wudi atre no mako nan pe ebe so nko a se nipa duti mika ye nyina ma ne so wono mu a mesre na se won so wuhwe a na won so wanya abotre se wo yade ne se ne sitie bia na ma kire wi Exodus nupei Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules media chiro eduro ne do so pa ne woni konkom 180 na se won so wanya wayaresa Exodus group of companies ye ma we free say yen ene ye dia setena pa abagana yara se asetena pa de hwan ne benya ai ona modi aba mpa era CP Exodus ana nyankopon hira baba yo na we no so ye de ne powder na for you breakfast ye dia ba wono ma na ye de baba office grad bia ba chi mate le bra polena ena mudi scan koma papa no Frank Jan wo ye ho de oni me pa che se
ade akwantuo no wo ye ho de a kire se na oje visa no ma wo interview manko interview send na process na che wo ka sesen o start process na o ma make passport ni bibia wie na o say sisi a bibia my passport ni wie nti ono ka je visa no na o dem ko bebi na o ma me tana ho na ono ko inside ewo he ewo Accra Australia embassy o dem ko na o ma me twoke bebi na ono ko office wo bai no o say o ba sen na ato o fun so ama the member fee na musu ordinary account number say message this can to so na musu be fee na be first scan na ka send na na wa nkura o ntwen se o be send ya de kronansa ono o send ye visa no o send say nti me send this can ma send this can no say 3 days nti mbobo mo ho a me de be ko tu ko twa ticket 3 days no obama ya ye bibia 3 days no so afi de wo friend bi won fa na wo ko baby o ye no sisi a odoko opposite police barracks one sisi a okoko wa took dan na say ne plan wo dwane we democratic case Frank Jan sisi a wa to dan wo dwane wo friend so onfa sisi ye be den sisi a mpeza me jimi sika o say no yele wo kumase ha me wanka bebi ofi ba o say na yele wo kumase ha Frank Jan o say na yele wo kumase ha nti na yele na busuafo so wo kumase ha nti ebusuafo na mehwe o mo say ombomu emra mo ko ye no mati se wo de bia di microphone na mo nkwa na waye mo sa mo ko na mente se wo de bia di obi but ne won wo bi sa na o mo say watum se onye adwuma ni bio onye adwuma wo bio o mo close down no any pay di boni o yonku sika 500 and something million 150 million wafa free na say do obi nya container na nya laptop bi ko sim no de alu prabon no asesen krata Ghana for beko abije mama friend my se benya na sisi a mbona mi hia say mse beka musika na ebosia ho bosia na de so na so sabre de bosia de motu awi mi hia sika na hia aya samu na sa de a bebi a mko aka ji sika mko aka ji sika bibi se kire anfa mo na say ne oba de awache 2003 and I do 5 days so am na didi ab we busia nte se o ma busia ne ya wo yansa aya sa na okay ne straight na busia ne we minim na busia bi but ma ba wonim say ne yere wo kumase ono ka say ne yele ne namba wo kumase Alex Jan Frank Jan oyo bi a wanyini in picture crowd sa travel and tour aban fe na nim hwe ho na kwayo mudi buga na foji om sika eni ba ku bi ese fra knet it is nyaboni obedi apampe muswapa my lady bonia koso opien ka obi ahwe opien so obi asoso abija renge a o de fa betuam ehunu ye wurafa ja Frank anejai interview hello yeah hello Mr. Frank my hello yes patron Nkomo Mr. Frank Jan good afternoon me da se pass ewie wa me fresh na woni me kasa na ye friend sofo maame me ye adwuma osompa ababa wa bi di polina kan o se be 3 years ago oba isenka of Australia visa sika 500 and something ahimilo bi abeshim akoye imango ase driver banchi amaboto ama akwanto na amaso since then oba ba bia wona ese unya adwuma wo hobim ofra wo so awomfa no obeka na nse nya no kore because me hwe picture no
wo ye ni munyamfo pa en bibi stand to me si ene so ada wo ma me fraji unchire mu ise e no kra na aga sister ne boa. Hello. 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 Mr. John me pa chori me kan no te. Me te pa. Me da se me se o ma sem no me te ase enye yi wada woroma. Eti ka uchire me mu kakra se de all kan ye no kra Paulina kan. Yeah. I no kra. Oh okay. Oh yeah, na o hwe di kan. O hwe ni phone no so abun so frame na me fa obun. Se nkomo be na me die. Adwuma e di tumi data me be nya problem o. Okay. Ye ni o mo apọ court. A o ma start o mu tua sika no. O mo share match. Match ya mpan so o ma share o mu tua. Okay. Enipa mako am say 52. 52. O mu che mu group yes. Group no mu che group a me die ka ho. Me wo second group no. O ma start o mu tua sika no tihwe ni phone so audio amede me wona me so ne me nkasa hwe phone so set se. Na che Mr. Jai won so adwuma no so na wo ya ma obi. Yeni lawyers ne ye. And ye adwuma mu obi on say ye assisting for mom second we have this assistants. Okay. To be manager bisa nti won so woni obi na ya ade. Sa Nti no nti problem ba de tin say so udi achi do obi asika ma no. Sa So obi do obi sika. Ye ka sa da bia. Nti pa time o mo de man pa ampan so time no so ye no. O ma shasi a o mutua. Me pacho Mr. Frank, when was the last time I'm pacho one lady Kasai? Minine Kasai, what was last week? I'm in Kasai. I share me phone, so I didn't phone. Nashe menini page, Nashe, Nkomo. So near Timi, when you also know Yera Kasa, we are so no, or to be metana, una betenti, Miss Musan. A year now we didn't met what they are. One will send you what. Also know Yera Kasa. It's Mr. Frank. Say ya be any day. And no, this time chose or the audio ni send you ya o ma start 20 me say on to be dream me so e do me so a me ko for woman na me ye maye foforo amamo ko e ka ono ni nipa mienu bi ka no ho. I'm waiting say be do me so me atua me so ko for amamo. We are following them to pay. Me audio me ye man me we are messing the amount if with the way me pacho Mr. Frank mami osu last week ono Kasai osu aye odu amount Ono me Kasai onye odu obi amount last month no send a message say March ending obeche me sika man Mr. Khan osim last month o na ukase next week dey anya no kre eno nti ye say nti am say su gini phone no na heso man say me pacho fa phone ne bra na ye Mr. Frank pacho wadawo say date be na me ne Kasai date a one o Kasai 20th February pacho 20th February ena mokasai ena 25th March they say year last that year na ye ka April year me pacho 20 wodro me pacho Mr. Frank nyabotre kakrama me pacho woni ne kasa 30th March ena musa kasa 31st odro ena 1st April audio ewa ha ena Wednesday 2nd April 3rd April ena say Friday 4th April me pedi etwato moyeye de etwato ka se etwato da ben Wednesday and the date bi ama eti se ne wo kasa Paulina April so o makasa wo dia wo Sunday man me pacho Mr. Frank dia wo kan mpacho so aka sa one na kasa next week amesra wada wo manu krani ono ni dia odi ama nko a wo dia bia ni wa kire se one na kasa next week wakati na sa frɛ no na pata pani pieto emla na wuro frɛ no wo na wo di wasɛm aba no wo akote ɛna wo ku na abetena ha asam na wo busa wuku ni so wo fon so ne wo na ya na sa de na anamo ye na ya na edi ade a hwe maame mi nya hu why so ntumi nkasa mi nya hu
akesiko pacha obinyam ebia nso woka sami ukun oso fun so no wadi nkomo oso ma of oni okasa e no bra Polina solina ma me Polina na kasa meta sante tasra musu asem da usika no ompe on sa kasa na oso no kasa e no ono kasa se sika no bende because oso ma start ichia ono kan ne say see March end no betu mi sika ma na me see you March end no so ye ni sika na amba me friend na onfa na area na o ye adwuma no mako hwa ko busa bia na wa relocate ko baby fofra o man kire mo o de dia to so Mr. Frankie friend WhatsApp on person we record no eno de nipa no bebre ho a friend WhatsApp a friend no ne nne nkasa mi se jam problem ye friend WhatsApp ne entie da ode maami sika e ba because enye sika ketwa maami on de ono obaji ni sika on de ofele a ode ni sesi pesia me de mi nyimanim na ne kama no le be pamo atu kesi no bobo kata to atwene apa ni duasi abonten ati kasa bro ni yedi na wo obiaju sika ente se me maami aprewa mi TV so me ko wa twinti wo no kwasam na hoka wo kuru kwani mu hore brane mu sawa wonti ase na e dia twede wa kire so man me da say so man won say akonto de eye paawo na me nim say what to kwan me so me to kwan enu nti dia because ya wo emra e wo Ghana ya say me kwan ya so be to kwan ya emra na kwan ni nyawe ko embassy ni ya se be take 3 years ya ka ya dia do sika ya e bia ka ko oh ya for the right channel what did there be ya pe back door if the back door is to for bebre na travel and tour for one more zam ya tibi ade na so ya papa ya woni no e kasa yi yempo na wode ya tutu be bia ya wo se yenko WhatsApp just sika no nsan kan ni de soft money enya dia obefre wo mo agia so say wo discard be ba na say echa because kan no wo be tua me say champion one friend ni da ana make am so say ye ebi mu na eye e to ma start tua won hada wo be tua me sika ma wo mu enti no say am fa pressure am to no so na ya me na hu say the photo craba be dia na wo fro say dia obenya no fu a eno dia enya dia ya obe ha no because omo de din kofo bebre enti owura ye no wo kasa na abrante ne ji sharp na wo sadi bodi account sharp do no kwa jibi no na ha se no ye wo bi wa se nso a achechire kwan ye betimi akwa ye ama na besie biasi na mom no wo de ene obusua ya to asemu because na bibi bia ya aba no ye se ye se ya agoso du fia de say house of faith me ko ja amanoda Baby say achechire kwa no na be chire kwa no nse mi modi ni ba ko ni no ni modi enti so ma ya ni ba ko ya ne say ebi na to ye ni wo to baby ya unka bi nhemu ni akoko dua ni e de wo yire ni wo man ne awafo nyina adase abrama mi so kwa se kura bi kura se abrama so ma mi we ni bi Debi na wo mo ya wo ni di ani mu na sike ya ni chama wo enti owura mi saw obi mama ya wa no ene wo mama ya sese no ene ma ne ko omo so no tiasa be ma ne ko po musika ne fa bra wo because ne de obi eni abe ne Ghana ya di o sika se mo ya den so wo mo yo mti ko approach ne ya do mo eba bebre enura ni no achi ne pa e free America free Dubai free fa mo be e free se Ghana ase no eni sheri oni ade no enya sanketo a enti so musika ebe be du ho no mo a na me so fa me ene na o kan 550 million 25 million wa hase asa ja obi o apa kwa buru ya na se bi odum pempen so we yemu obi apem na mom na so bo mpa ma hu se green light na so because onyankopon de wo ejehye ma obi at the right time no wo shebe ni wo onyankopon se enta control de ni mom ya yam che wo ase kakra na ye hu se adanse bi wo ho no mo a ya nipa na timia ya ma obi abi jo se friend WhatsApp na no so atwan this kan no a na je se wo mo afa enti owura
ska we say do what you mutane be 3 pe ska me say wo be fiaba ti na wa ye ne ntem because Sompa say there ya wa chechire kwa wa say so wan hwe ye no afa ma wo be kwa ne hwehwere so fa me me de ba no nana brampa esusi a chire kwa ho kan wo hwe kan wo so no carry me so na dey ejambo arma carry me me hwe wani wana tiene ba ko chire no saudi wadwuma mu malady the bia said ye no enye nipa bia na betima je na dia afedi abida obi on ma abeje betu be pu aba ekwaya Mr. Frank Jan odi nipa bi fa so na odi maami ene ne kuru fa so nye ne kwa no malady nipa bi a da ye hwe ha okobo container na okoje store abansoro esoro no de lupra abo animu no de Ghana flag ni US flag ana Dubai je ne sisi ho obekọ ne table so na lupra kitu abisi ho malady no a GP personal stamp sisi ho obo de me do kwa ni malady abra so se ewo se nipa bi mo manite ewo sa kwa we so seven ka won nipa na ene wo se wo connection man woni mfra ko gina se edua ne si woni mfra ko gina se na malady ya na ni nyina so ko yese e ma no na tako ekofa sanzenze mo nyina ba nanka e ma na ko yese ade we ba be ma na ni na ho so kra no ba ne dia ba wo hu ni se eden abroche de mikru kwa be de ama me wo ba be fa me eno na ma we nyina koso na malady me ka bi bia che Mr. Frank Jan malady en na de me fa ja de me fa do be fa pe ma no fa pe mo do be fa pe ma no fa pe mo mama nipa bi brewo asasi so obi on ma ye bi efie busia ne akwaje dia ma no on fa tu kwa no ko mehwe ni nuanu ne abusia malady na nipa bi afanya sakwan oji wo de u friend ba bi o se memma malady o ma mu so friend police station enipa no kwa ko be no akokko to a o ba kwa follow ya Jessica anti tell us enipa no eyo bo busia ne betua no oni lawyer sika ntina ni sika akem sika 550 million malady nye sika abi do so friend WhatsApp na no kwa sika ketwa wonfa o enipa bi ti say no malady se wo ka dia no be me ya ne se ana me gino won se malady sa dia ya bia nka me be kan wasemi o koye na kwa ko free ba bia nse se friends na be duru ne so no akofa e sign dia be sign ni mi ana ne ma mi ana ne papa bi Mr. Frank Jan oso yiri okuma se ha mesre wo se de ma mi ni kwani esi abre o mbai kasa preconation apo no malady ba bi edi bia no mo bobakura me wira je se mi am yam chiche me e ma eye Mr. Frank Jan enya agudi o sa busu no obodi no malady sepa sa oso mu ahun se se so mu ko no mu tie na asem nyina wia malady wo mu sika nyina be ma wo mu o mu tie sika na ma wo mu no ma di no mu ko no mu so ada wo mu ka malady wafa okay malady interview hello hello Mr. Jan me pa cho ye he woni ne chat mu no April mu ni nkomo bia wo hello 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 eti Mr. Jan wo de tintin ni tietie mu no se maami also frɛ wa wonfa eti wo ba dan ene wo hu se sika no kwa ye tua na ye ntua because of frɛ wa wonfa ti wo ba ne dan me da se eni ntina me ka se ko hwe oni se enye ebu na uti audio ne wo ti se dia oni mi Kenya obi ani ho no ma wa adwuma ho a adwuma we wo yi odi tu na anye ya nipa ni ticket se apeke ma de se o 10 years so de man se so de na de man menin ne kasa de bia ma kire ne se ya o ma hyase a o mutua endu mi to utie audio ni yo man mbon kire oni tie obi amfa ni sika enko hwe ba se Mr. Jan 2 years 3 years ni 3 years di ache on ho me pese de o kan mi pa che o me mpanchichi mu bia aden animu da o simple say so na me mpanchichi mu bia say 2 years ni 3 years de o kan si ne aduma ne ko ne sen ne ko me mpanchichi mu bia asem bi the simple I say so ya ne say ni sa be kan de o kan na aduma ayaye awie enso o mu say igu so mu tuanti me mpese e be bonkuro mesre wa me mpese me bonkuro de ehia ne sika na aboshim ne me dia me di kan o ma ne yo mo ko be hwese e di echi ni ye ntokwa ye ne o mu ko ni manso aye echi no
ɛnyɛ easy a try say we Rebecca eyo wo si mpem krobo normal mama so o hwɛ so a ɔde normal mama a yɛtua tumi me ka kyerɛ ne sɛ ɔmo betie duru so betia me friend man a we eba se de be on so be screenshot de ama me de ama confirm say ampa ɔmo de enti say Mr. Jan wo si mpem krobo say no da ban ye tues kan because ɔno so nim da wo be tues kan ama no ɔmo guso a ɔmo tua mini aba ɔmo ahya se won say ɔmo hye March ending and ɔmo astinti this month we me enye date we are waiting say ɔmo so dey so etiema benefit of the doubt to say yenhwe copy April ending yeah hwe say yenso yensa be kan yenso ye me so me dey ba me say oni pa de o do frɛ wa fa enu kura ma na koma to ne yem on say Mr. Wo on say me ni a hosisi a me wa outside ena the call no okase ono pese e dey yen me pacho Mr. Jan say who Australia ha na uni ni panic tell say me tell mama Mr. uni ni panic as no cho so say na ekwa wa ma information unti obi nkan kwa nse maintain nkan kra unti ni panic ono okasa ba wo pese enne minyata maintain ho uni mi nkasa 5 times a day 10 times a day ni panic so bi wo ayanso upia yemfa na Ghana no my way mi nko Mr. Jai, me pacha Paulina say o kasa ma kire o me kasa Frank time am buy na wan kan kire am say wo jisika na akoma obi o wo se wa na wo ye sa na o ka kire me nti wo so na me di misika wo ho me ma 2 weeks me se me di misika nyasa me kwa kodi we baby me kwa kodi bia na me kodi wi ade be si bia mfa me ho na ma ka kire wo ntro na wo da wa na wo di sa ntro na wo da wo me fra wa wo fa message be na ya wo de ma me fra wa wo fa Mr. Jan o mani abron ba ko bodue o utu na ntro na wo di me sia wo ka cham sa wo diska na komo obi wo si wa na wo ye ntam de ma wo ka cham sa wo di komo obi anka me nya akwala anka me fa ma sa wo ka kire me say ye do so aye na je say on say o creating so be gume o kan enye ndo me won messages ni bibia be so me ka kire wo say so wa first kana Paulina twa so Mr. Jan eni mgu ase ade etie Mr. Jan yenye obi eni mgu ase eni so ba odo picture no ne nyina aba metimi do picture ye gu TV so wo shesi tu kama ba mani monyamfo metimi do picture gu TV so se wo Ghana o se wo ni o ye biefu ni obi be fra ka se e bia wo boa but eni enu ne hia ye personisi etu obi a wo ba be sie mfie miensa mini aba mesro what sama wo kan no simple asema me kan tinam ka to se me penko the simple is ya de ni yo mu busom tie mfa ma no na ntina me wutie mi kasa me penko bo bisa no se no no mi enti usi wo betua enti da yes wo office no tie baby a wo ya adwuma se ya tum e ho no baba be hwehwe wo oba wa ya tum enti obedi ehum enu so ya samba ko enti da ban eni ye tua wo so mu busu tua meba to find the solution is his money. The money ni no only make kasa de bia. Nti wo hwehwe wo be dey hu mi ti say de medwane. Uni nipa ne kasa wa show do so wo tuet kanama. So what is the need of the a wo hwehwe mi hu nipa no mi firi wo 1 year ni na me bae. 1 year ni na mi fa me bae. Office ni so me high me return bi so mo dey am obi fufura. How can I know? We be yare na nsen so pa. Why can I know? Me no kasa de be ma more time see etua. Asema because when one word you so no or no word you money more so there is nothing I'm me penku but the simple is stay and fun at the man no one maybe me pass 50 me there 3 per week omo carry me yem omo ba mo omo de omo so mu ku bi no best person o mu stay back we are ready to refund it for them. That is nothing. That is not. Yo, Mr. Jai, ye pesi ye ntwa asem no so say omo hwe ni mu nkosi da ben. Na matter say mini aba yen show master so mu pie hwe for this month we mu na ye show kai match ending ni nim say nka omo de obi ade man na ka ho to aba but omo so be chiechie mu e won say asem bi ko ye say a nipa no wadi uboni na so e ba se de be akoma ni e se manti ase e ju o ma che se nipa ne doso omo ntumi fa ni nyina ma ye prekupenti o mbe na ase de omo ye ni group man na o be tuatua ni sa man omo ne na kama ye nso yate esa e no se omo fa first one for no starting for the so omo dadae
and they have started. Oh, my day, mom. Into your day, mom, no fine. Into I said, it's my hope so okay. A baby as you see, you call for me, so that continue me put you to me, my country, maybe the amano. Maybe some money they may tell saying this into all fun and no mammy. You fan to sing to do it. The mammy and I'm a and the matter is that only the own sending screenshot in mammy to confirm na miss okay, na miss me the woman that. You want to say, Mr. Frankie, say, young Shabas, Busumi, me boy. Young Shab Busumi, baby, as your smile. I am so I samba, baby. I will no abacasa. That time, the Bunny anterior, a new option be a said, pictures and good TV. So be a no be so, and one could come on no swabber forward. Now, boy, it does. You, Amber, my lady. And he said, "An American, my lady, we are saying, as some of a pay, my lady, as is go. I was so what Trasim Numuye. A baby, a young officer out there, Lupre, yes, he said, don't go for to quay. What to? What's that quarter? Also, a charity, my lady, some number, a gun, a number. So, I quite see Bruni Crum, and your supper. Oh, friend, no man come and got that. What you make it just Antroy? Oh, Ghana, yea. And you are seeing Nipanama and the Bible, my lady, and come on, and come on. My lady, come on, many midi. Ne pictures be o mu yi kire me phone so. My lady, krobi wa krobi to aso. Ablantie bi obi de ne ka. Obi de ne ka 20 million 200 million my lady. Ablantie nso onu se sika no. Se anya no hwekra wo nya amani pani ni da. Ano ko bro no so. Me modi ntiza nkrofo de obeyi kwai. My lady, okwa ya no mu kire nse sa na ti ampa. Omu frɛ ne phone so no o yetutututu. Kikiri na ba ko fie o team. Ni na watwe kro na ba koto aso mienu wu ya na busuafo ahunu se bibi yesi onkobu sema una se wakoju obi sika ene nipa na kuma busuafo miensa so ya do fu bi o Canada ene ode PMS presibi pre en classmate abrebi na wo kan so mfanye adwuma ma ka ni emu nyina sa wafa ofrema na fo odi aten ene wo mo kire ne bo so ahono mo a Eba sankwasa asem kwa na obekeka amanka no weapon better to Facebook and abosomfo ne so yo yate eni nansa na ne maame team no da so wo kɔ ofrin kran kɔ suhum kɔ ne maame na wotweda ɔno so kɔdu ya team na fai funa da ne mienu ti de ba ya ne se ba kɔ busa no asem maame ne ba ne di fridge busumi nsia ada di sika ne ko Ghana must go back ena etrio gade ena omde ko asoye no so ansa ne yekutu sika na to sister na account tum Ghana ha ansa no munya kwakọ yi na nipa ne bi no agere twon say siria ansa no wo say biase bibi ho malady media mi say ye pese ye bra omu didi sika so ni manfo eko prosi eko soja migration ho anwan na mdu betu kwan no mepa adwuma we malady ayensem bi ayensemfo ne nsemu na ye mane nkoso malady obi ba ba bi ese no ye mane nse no he mame 2 weeks no busumi ya wieye monsa ka usika mi amedi machi no mako me da dia mi kiri wo wi ase kra ne nipa won kan kra da bia no da nipa what to story mu ka che se wo ti abrochire so ti Ghana him so say me wa abrochire malady oni abrochire hu mu ko bom sa from there bianku no mu wadi bianku no mu ko no na busu afo wo se wa hu no ba wa betia no ma betia e bia no nipa bi tona samfo ni se mu no e ko no mu ti Ghana wo mudi malady ya so sa samfo no so biem amanfo mu di amanfo sika me se sompa wa ba wura yesi do ha de utimi fo bia sika ni se te malady ya bia pro na to mo mra mi na me fo be pona ko mi do mu ko dem mi na mi di ani mu aya malady si afi obi atimfo bia sika ni utimi fo bi sika ni na won trese na won yo wa de se asa won ni bibia malady makosa lupre na mda boba mo sai so ana mu jino se ana ai ye betim do akwa malady nya asempra ka bro che connection asem eke connection asem ni pa bia minim na bro chire e koya ye first asem malady ye kwa bro chire kra no e hu sika nya madam so ifa kunyanso malady e hu sika nya sika kese bia
na mo di 2.5 billion 1.5 billion 1 billion na mo di profosika mo di so mo timi for obi atu kwa arampa enko kolita kana marriage matia oba ma me pese me betwi me sin da be na memra ba shede bia ye che hwehwe ne yesen ma yesen ko kira pese mba na bia Wednesday ana matwi me sin ama medicodista for na kwaba eba Qualitac Dental Clinic Qualitac wo Kumase Patase ka Chiamage man building so honum na be Qualitac Dental Clinic afei so ko wasa kropon so a government hospital road no so bo Qualitac Dental Clinic e wo honum ene magistrate court no na ye adjacent magistrate court no bo Qualitac Dental e wo honum afei so ko dunkon offense a NIB road ne so pe obehu Qualitac Dental Clinic e wo dunkon ofe abusuafo awia ifre Qualitac Dental Clinic na oni entwetwe nkomo ade bi efa ose ho oha bi efa ose anase wonum no frame e wo 0538250078 ana 0545906888 Qualitac Dental abusuafo dem de be sha ase kraye teeth replacement asina besa me sha ase Mr. say awia is a wutemi anasa wo hwe me na sa wo se mienu anasa ba ko na atu afri ho no ma entina fie wo se ne sa atu a Qualitac betima sia ma sa wo se se bi accident bi na akonya aye anasa wo ho awda sorry na usia atu da o kata so ana wo mpa so a oba Qualitac Dental Clinic etimi sima ye sia ma ama na yese de nyame de ma ono pepepe ese no so ye omu bebre ye odi eyiyi ene de enyiyi ebo no so de edafom kra esisa mese so wo sia tu a entina fie so wo sia tu na se wansi a enam se wo sene ba ko ati no ahoɔden na aka no echegu wo sene aka ne so enti mmere ko nanim no wo sene aka no so be very weak afei etimi tutu emwa se wo si tu na se wunsi ya ema wa ho ofesote because o sere kra wuntimi nsiri ye because o sene atu nti o sra na ofere ema confidence etikwa fom kra enti se wuti ma na se ho hwe me na se o si atu se ye wonum anasa ododom no bla Qualitac Dental Clinic na doctor ensima oba doctor wa abotre chechiro mu se sei na usi ebebo o sika na yesen bla Qualitac Dental Clinic o payment plan e wo hono ma ye do be fa so na ye do be to so se be ya wo betima to pa nti awiei bla Qualitac afei so da besa meka ho asem pa ye teeth filling obu hono ma se me se na esu abu me kote toye na me se na animu no su abu ana me so me titi no ana me se na esu abu nkete oba Qualitac Dental Clinic nso a so titi no su na abu ana so se ne su na abu a doctor be feli ama etimi feli ma o ama ne fefefe ye feli ama ye de titi no shade na na ye de feli obi anse shade e wo honom eti titi ni color no saa pepepe na de feli bebre na bisa se na me titi se so abu na me feli a end damu de there be Qualitac de obi anse shade e wo honom nti o se ne so esu abubu enketenkete ana so abu a ba Qualitac na doctor enfele ma na enye se de otiti ne tia no na ma confident embram se otiti ne so abu e ma ho fa kura ti kofom e se mprempi no obu ho no ma yese na num na bu agum anam se ne se enni na num no nti no nti de ma na no ni bogum so one ni bogum a o ya ba ya pa 2021 22 ana 30 ti ma oni munyini kra brew age ne so because of say wo sena eni wanum no eti misiro say wie say wo hwe me asa wo tie na say wo tit no say ebi atu ana say wo tit no say ne na atu a ba Qualitac Dental Clinic na nyama obi honum so a ukọ clinic bi na ye ma o na ye anya ne yie na ye odadwe ne Qualitac say dwendwen we hu bra ya so ye ne nsa nyama obi honum a o say me koye no na me say me pede ye nyiyi me permanent teeth enso ye de yi na ye maame ye de ye maame no so de super glue na sotari manum enti na mapampan e ba manum mesra bra Qualitac na doctor enhwema ba Qualitac a ye de kan twa scan ansa na doctor ye procedure bia ma obo honum so akaka na ehwa no kaka ya de ye yie pa de bia ya me kaka asem so kaka ba ahomache ana wiemajum form no sa atam na kaka ba kaka eya kaka ye wete de obi ate wakoma wo honoma wo timi wo so prekope
wotoa na hosi agun na oye ma hyew mesra sakaka wo so a entina fie enfa concussions engyinagyina wonum obi wonu ma nkaka ba na de patrol akɔhyem obi wonu ma nkaka ba otimposa asawa anasa nyankyerɛ ne nyina awura nanum mesra entina fie so oye sa niema na ode ewurewure wonum ne kura cost mo ha etima pampan eba wonum obi kura de niema gyinagyina num sa obeba no na sabi ne sena se pro mesra entina fie enfa niema gyinagyina wonum the quality dental clinic na doctor enhwema se kaka no se duro se yetu a doctor betu ama se wo se ye feeling so a ye be feel ama na ye fe obi wono ma nkura ni na kaka timi ye omo nyempayefo okra akra bo na kaka ye no kaka ya se oba complain se ma me se ye me ya me soro ntina fie emfa niema enchiche wo ba na num fa ne bra quality dental clinic enhwema emprempi no so no aya ade ba ko no se uti pain no na se hu ne ntem na se otutu amerika ba ntem a aya cost ne ewo form ade bia se ade ne ye wa penhu asam hye ntentem ment na fie enye concussion na ment na fie nye self medication bia bra hospital ana bla quality na doctor enhwe ma na yenye ma na because kaka wo hoi ya etimi se o se no ebe ya oja mana hu se kaka no na ko process bebree mu etimi sira so wotie mu na so wo hwe me na kaka wo so eba a wuntimi na wuntimi ni dia obi kaka ba ne funu timi ho no mesro ntina fie bla quality dental clinic na doctor enhwema obi wo honom so a otwetwe ne sia na moja eba twetwe ne se moja timi tu ne saa mesro ehu yie tatals na plaques awo wonum wo sinachi no ayemre wo yesu president na wo brush na twetwe wo sinachi ama wo sinachi ayemre enti twetwe wo se na moja eba mesro ntina fie the quality dental clinic na doctor enhwema na doctor treat ma se wa mana se de bia moja na etu no efiri onum na eba de pampan eba because moja sabi pampan wo mu kakra enti etu wonum na wo ma na be ma pampan aba wonum pampan so ba wonum a ya ade a ehu yie na ya yie pa enti me so se wo twetwe wo se na se wo se moja eba enti na honum the quality dental clinic ya su yewo Kumase Patase Kaitra Majman building so honum na be hu yewo Kumase anom udo Vegas and as a block house obisa akra say ope quality dental obecho afei so ko wasa kropon so a government hospital road no so adjacent magistrate court no hon so ube hu quality e wo honum abusuafo dinko na afei so quality dental ye honum NIB road no so Mr. Odru honoma obi so obi asa ope quality dental clinic obecho Mr. Friend chere number egu baabi utimi chere egu bukachi utimi fa chokra chere egu baabi se be ya that should be one here unua bi be here nti friend e was 0538250078 and 0545906888 after abusu ade me to aso biem cleaning and polishing obi wo hono ma ne siachi no wo obi na no tim sa ade yellow bi ahihye ne siachi so plaques fin obi wa ne siachi ade green obi kra ade etim ya black fin na aba wonum sa obi wa ne se no tokro ndidam to odidi a na ahihye ne se no afei odidua eyi mesro so utiti no ana so ba wonum na so siachi no yellow ewo honum ana brown ewo honum a intina fie bra quality dental clinic na doctor cleaning mam yenyi sa yellow na hihye wonsi achi no ya tatals na any plaques no yenyi ni na influence achi bebre na atim ka se pef na pef wonum unhu ye ade a very ye pa so ya abaya na ya brante osiso ana so we mama na papa na so ba wonum na sa niema no bi wonsi ase a mesro intina fie bra quality na doctor enyama obi ho no ma ye wo ni ba wi asekron si dental clinic da mesro fedi ye pa na ni ho nso dental clinic bebre na wo adwemi sa ne boarding mesro ne bo onye den quality de ska kuma bi utimi ba ama yetimi your program ana so utimi ba ama yetimi ye solve o how no de ma nti wo ba wi asebo unhuru wanum da ana so unko dental clinic enko huru wanum da ene de quality to ne sa afro sebra quality dental clinic na doctor clean wanum emma
na huru wanum ema na wanum enti say krogen wa utimi kasa utim say yes e huru wanum no wie na say odidi kura aduane taste different kura ma because of say fi na wo wanum e na onse aseniti edidi kura enya wo de afei de no betwa to okra ye halitosis ya num kankan obi wo hono ma pampa wo na num pa sa pampa wo num a Mr. Aba Qualitac Dental Clinic na doctor enshema Qualitac de pampa so ye and Qualitac Dental Clinic enti Mr. Obra doctor at chen by a so ye ne show wo hono so a ne se na yellow pa aye yellow wo be so se na white a Qualitac de koye number 1 teeth whitening e wo hono the Qualitac na doctor enye teeth whitening ne ma na okasa wonya ni gie bi e wo mu okasa wa confident abasoro so be program wo be ye wa ye fro na so be ye program bia aye nipa anima mesra interfere yo on hyehyɛ no fa teeth whitening eka ho fa cleaning eka ho na doctor enyama onti me de number no betwa to ye number no 0538250078 and 0545906888. Me pacho Qualitac mobile juma time ben cause I'm sure Wednesday me ba. Qualitac 8 ne o hono. Cause once me ba na mabaha. Nti metimi aba ho afri ho bebe sen. 8 now by NTBA. Okay. And our time there. Okay. Ni nyame adoma Wednesday mo hwe manim. Ai me ba. Yo. Na me be transfer na fe mi di ho adanse a betimi edi ni. Ya na mo tonton te se paste ni sa na manemi. Mo ai plug agent. Oh, okay. Eno me di aka akra na asa. Te ne me ba na ese matoto bi preko. Yo, ya da sipi. Bye bye. 0554931930 wabusuafo epente ko central office ye ne ye bada ne timbi oto nyina woda boga kwawa atena kam wa bre ye papa de wa hawo o papa apetese ni asra ni so de aguni huni mu se ya 0554931930 0548931930 pacho nsu betimi aba homa ne so na yakeje gum na fi yako 0554931931 0548931931 ebe ya semu edi kanditi papa an ese fiabo se twawa chesakai. Hello. Afternoon pacho ntio. Ajoso. Hello, yatun kakasa. Hello, good afternoon. Afternoon. Okay. Yanko. Na pamu. Na blanca. Adino. Sa connect na na mala ba. Ni dit de dina mo. Dana mi na ba. Ya, me pacho yanko rose gold. Pacho. Nana yere. Ai amata. Wa. Nae. Belated birthday, original rose gold. Ane, wasi adu obeka ni shiam wadri. Enye wotim so. Wasi atamfu nyina bekwa kwa wo hwirem. Wasi wuko obi dia yete wachi usu achiri basa. Enano nadraje ni poso obapa rose gold. Me princess na wodi na woda. Ah, wahen yere. Baby a wo bia wo mame. Me ba happy belated birthday. Enye no. Ai wasi adu obeka ni shiam wadi wotim so wadama ene ye ma belated birthday eradi nshraw no nkoso antretre washim kama pa emfama ye da sipi ya na waya ma me first time dia man yo 2. Hello. Me mami hey papa bi original na go say oh me mami tiaja pedie dia jubaya o ban ko sheke puskaka yo yanko ya ni mu mabela de yo na mami ntia no abidwafo I video have a chance papa me shema gbora so on to market yo go dia 24 kepus ku be fe ni gwafo o si bi hwemo enyen kra shem kra
Oh, me, as I found a cancer, Messia Pana, so the name of the castle who booking any idea. So the answer whom you did. Well, I had your idea of Bayer, said the young man, and what they are buying the cocoa. Opia Banye, the young back or comedy. No can a jammer, I think it will be a fee. Now, one woman not in your Gracia, that's kind of part of Sabi. When I saw the man, or for red, you only. Oh, she's their bomb friend red. Oh, body, yeah, said you on Sunday in a man. That's your own. Papa, will friend your Kakana, she came, you Casana, or treat you in that. It will be a man, 7 pregnant. General Obua, Obama, may say you couldn't finance by you. But what you have in the Pacific people that is not as well as Nima, 7 pregnant castle. You might have come to the Abadamo. Oh, Mamma, meaning, music company, for 5 years. 3 years of the area, having condition for so, the Darcy. Yes, that's it. Hello? Hello? Hello. Pacho and you. Hello, good afternoon. Afternoon. Because I was talking to Mama, because I see answer. You. The last, Yentiu. Because I saw Papa, and I don't make the part of putting the picture to say that. Because I completely my pocket. The two time to transfer. I'm going to come on. Maybe I'll put the outside consultation and I put the other. Yes, that's 2, 1. Hello? 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 Hello, Pacho Dientio. Hello? Me Pacho Dientio. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Yatun Kakasa. Papa. Yes, radio, Miss Now, we said we will be moving some people Yeah, that's it. I'm sure for infancy. Nothing. Yonko. Said the BA Bahan, you new pa, a wood Joshua, your friend Zahara Mr. Zahara G capsules, Zahara man capsules, and the Hindi about Mr. Nkomo. Nebe metenasi say ya no say you no home komo eno ho adanse ne de besomo not for nkomo ye de ya dura ye fe no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene di kan won komo twetwe mu sa duro we ya dura oba ene bema etimi nom sa uye oba sima na wo ho na nnam yare e ha wadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis ene na betena impempi no etimi ma nsuo bi agugu ne kakra sebi ehunya ene kakra etimi so ma ensansan bi etimi etigu na himfi ho prekesen uye oba na utie me na nnam yare bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena na tetew na hawadwen oba adura ebeboawo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye oba so na wo ho na white anase odepoa ene wa betena so uye oba na white abetena wo so ache na odepoa ene wa betena oba waduro aye baako pe eno ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules na me se oba bi wo ha 5 years ni omu ni sada sa uye oba na wutie me na 2 years ni unya menses da oba me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene dia mawo Quadra store pharmacy shop herbal shop ba bia to wodro Ghana ha wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na wo ho na innam yare ene wa betena bema bi wo ho a me se woko wura tokrobo ni mu ama ne bema no esotia na etie ne bema no fonwa na efon ne bema no ensansan age ne bema no aboso prekesen bema bi wo ho a eba ne sa impempi no odwonso na obre na ochem ansa na jonso na etimaba sa uye bema na wotesa na innam yare bi te se gonorrhea syphilis ene wa betena bema me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ane dia mawo enu ne adura onoma ebeboawo innam yare bia ahya wo so ache no eduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho
saa aduro wei ɛsa yɛ aduro a ɛbɔ ɔdɔfoɔ bacteria infections paa ɛha n'adwene ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a mpɛn pii no wobɔ sɛ de bia no ho keka no nketenkete wadwale awie no na yɛ sɛ deɛ biribi ɛnenam ne ho no ɔdɔfoɔ wote sɛ amesrɛ wo kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop baabi a to waduro Ghana ha wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules saa aduro wei ɛyɛ aduro wɔ so a nubra ahodoɔ ana yɛkeka bom ana de ayɛ sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na onkɔmmoa no ayɛ mmerɛ wowɔ weak immune system wonkoa de bia wayɛ no fo yareɛ nketenkete ana ɛha wadwen wobɔ sɛ adeɛ a obiara yɛ ɔnte brɛntɛntɛm no wobɔ sɛ onkoa woyɛ na ɔte so na onhunu amane walking distance kakra bi a na amanehunu paa na wohu wonkoa wobɔ sɛ wonya infections a adura obiara fa yareɛ no bɛkɔ a ɛmma biem no wobɔ sɛ infections no ɛkɔ na ba wonkoa wabɔ 2 years 3 years 5 years ni woda ho bɔ wa ɔdɔfoɔ wote saa adura midi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo pɛbi sisi a na ɔdɔfoɔ me se onom a ɛbɛboa wo aboost immune system no ama onkɔmmoa no anya ahoɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ bia no ɛntimi ɛmɛtwi mfa so ɔdɔfoɔ saa aduro wei ɛsa yɛ aduro a sɛ ɔsa paa ɛne wabɛtena ɔsa ɛma wo hunu ama no ɔdɔfoɔ mekamfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛne de ama wo ɔdɔfoɔ kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo so wo pɛ saa aduro yi ɔdɔfoɔ wotɔ aduro no na wode wonti biribi ase anaasɛ biribia kyerɛ w'adwene so a wode frɛ number wei 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 adafo na mane so twa mo screen so to de fa bibia onti ase e kire wadwon so no ye benya adagye ani akire na adafo ye bekọ ye aduru a ye frɛ no hindi heba mixture na sa aduru we ye aduru a ye yese ye de bo adafo bi a malaria fever ene na betena adafo bi wo ha de bia ono nko na num aye nwonwono na aposo nyina eye ne ya nipadua no aye hyehyehye ontimi endidi enye kama adafo wote sa me kamfo hindi heba mixture ene de ama wo drugstore pharmacy shop baabi a to woduro Ghana ha wo se wo pɛ hindi heba mixture na o typhoid fever na odofo ene wa betena no hindi heba mixture enu ni aduro ebeboa wo sugar level na okocheke a de bia na ekosoro adane wo ayamhyehye no wo de fa hindi heba mixture eye wo aduro na odofo bi wo ha adwuma oye eden ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho ti de bia na ma na pomden no ewo fom odofo wo te sa mesra wo pe hindi heba mixture ekira kwan enu ni aduro a odofo onom toa so ebeboa wo na me se adanse a ebefa sa aduro ho odofo de bia meka mentwen ma yare no ema wo nyamobɔ mentwen ma yare no enka wo nhyɛ dem ansa no wakɔpɛ hindi heba mixture ekira kwan na odofo me se onum aduro na onum ye na aduro na astate ye adwuma enti odofo o malaria wo typhoid fever na ahye wo so ache no hindi heba mixture enu ni aduro ebeboa wo na odofo nkomo na aduro ye aduro a ye frɛ no Zahara man capsules na sa aduro meduru so a bema bia waso sa aduro ya hwɛ enim de aduro itimi ye sa woye bema pa na nne obetena ho na bobo adabrijo na ukofi a wonko ada bia ayamhyehye eda wo so because unim se oba no ebe ye twewtwew sa woye bema na wotemenka na unko ada bia ukofie wakokra match no na ayamhyehye asa to so bema me se tumuda uni problem Zahara man capsules no aduro no abase ebeboa wo drugstore pharmacy shop herbal shop baabi a to aduro bia wo se wo pɛ Zahara man capsules bema uto aduro na wo de bono anopa 2 anumere 2 na nnum ye na aduro no astate ebo wura untirim na astate eye adwuma se wo ye bema so na wo ye entinase adwuma wo ye adwuma wo tena seche na sisi yalie pa ene wa betena sisi yalie etete wo bema mesi wo aduro ene Zahara man capsules sa uye bema so na onkamwa no ayemre bema drugstore pharmacy shop herbal shop bi e ben wo se wo pɛ Zahara man capsules enu ni adura ebeboa wo adofo the numbers ni biem 0246 34 8334 0246
8334 0248 56 9335 0248 56 9335. Other for said the Biamecano, Mr. Bambo atrema a chain I had a sabokitma. To for men train my yariano Emma on Yamobo, and San Wakope Karinsi Kinupa, ya dear Jaswa, your friend Zahara Mister. And Zahara G capsules. Other for Uto Drona, what is Zahara Mistano, and a Ben Zahara G capsules now. Ebo a boost immune system, no, as I two infection be assay. And Zahara man capsules. Ebo Bema be a trade no, a friend 1 minute Bema. Any Hindi Eba Mister. And the ebo odophobia, malaria fever, and an abetana. Other for your new pay, Ghana ha, a fabe bia, Oko Accra, Okashi drag lane, shop umton no honina, a buho. Now Bakumasa swa, Okota for PFA pharmacy, Ubenya buho. Na Oko Ashtown, and Muroma, have Oko Ashtown and Murum swa, Apidanke Boka, now Kwasa for swa, have May pharmacy, Jab pharmacy, just a Ghana ha, but Pia to Drobia, ya 2 year no napito. Not the for me show bossa uto drona obaya dance here no akashe characteristic a drono eye papa medasi my lady. 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa sheni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 0540 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho wa stay for sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotojo ne waposo na asori a wo complaining no. Sa wonum 3P ya. Ebejane se hum. Edroyi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. Market. You go for from Jinyame no, yanya different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fo ya tete so. Yes, our uncle come and be wo Abyss Plaza. Femi che papa bi edami kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton. Betobi koche. Eya fofo la fo. Ya tesu bla. Adesia Market. Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching papa piano? Yeah, this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from no one to me to my ding one pem. Give us P capsules. Obedu as a mama. Oh no, enemy lawyer. Ah, and to lawyer no na show bottom. Are
Give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so ko di di woni pedwem woni na wo posa amamman entimi ma wunja wonan yi. Unum give us cold capsules. Obey free. Lawyer. Give us cold capsules. And I give us pea capsules. Hey, and I give us free. Obey Chinasoma. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A pain for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me nunca. Prakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi ni pedua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Adi oi Honey and about surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who said dawo complain with sisini koko a epe agi wakade eno hu dwakase pa na ne Kodi brew. A yama mani mema. A yoko ni sisi yari droke sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sudi, me le comment mama adwa mo. What does ye aye juma. It's a living testimony. Kona kwa judi. What kaki yeah Sandra obie timinumbi I just attend for one woman kwadano for any the onye mfie dumi FDA age adwade nkratoi atom. Hello me dey di grow fine wonu mu ato wuntumi nidi wunim ni entira ebasa na ekire se yare ewura woni padua nimu a ni padua no pese wo kutia yare no na enam se ahoni nu a ewo ni padua nimu sa na enu na ni padua no ede ekwatia yade no nti ema wonu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic a yedi koko aje emani padua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 53 openfo de oma kwada nofo nin kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwade nkratu yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yas. We got Yas protection, I got Yas Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coco ni IMT anyway female strappings. Oh, this may not go you. Test bio any capsules.
So the mawa say kuku I am team wifey menstrual pains na etinete na me say nan say wifey yare okwa yare sabia e no me say wanya malaria me ko ya no ma me malame me ba ya na mbe malame say wifey enyira nu kura no otisi say me kura wanya me kwa o ma me tonic bi bra me say me hwia jintumu. Hey honey, into oba na aka ne ho asem sa no. Oh baby oba baby everywhere ya Shanenso opemfo obatan a oma abofra no fo ana abofra oni mfie dumienu 8 fa sa adui bi Enwai obanya biato I pharmacy shop herbal shops and over the counter medicine at to phone for 0599 415191 0544174461 and 0208 161800.